Kumawood TV, ni yankano kure nchire nipa. Omba mpanyini yamfunso akano kure chire no. Saa na minister yamfunso hia no kure. Na nanoma hemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kure. Boa me na yankano kure wo man mu Kumawood TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai ofa odwe ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na oka afon kire no. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana football. Making sure so be Koowaa dwumadi eye adwada ekosi fiada anaba no nso ewo Kumawood TV na be ye dedede mu host Diane na me dey bremo Kumawood TV amansane ye na ye die mu Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrel unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drink a sepan and ne you could debrel wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya drink a sepa Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrel unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drink a sepan and ne you could debrel wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and yoko ni sisiya drink a simpa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Mr. Snassi na mense Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme gina brand na you are this mama echecha mo emma makwaba edmoba Kumawood TV ye Koowaa dwumadi na enenso ye de bro wadaroma if it's sabre ekusi say no twe ebepa mu nsema agentra house social media eno ene be can be at show ama won so wati wadaroma latter part of the show you be telephone line said the amount that so no what the contribution what the aba wo freya ebeje first so na che say bibia ye be kan wa ha no so what the wadwentre e the aba oko Facebook a Kumawood TV o click live no so na wa share YouTube the same thing. Yeah, first that Emma Edusa herbal center for omukra accident and the American ebro. Omo the Edusa herbal capsules about Edusa mixture e will cool. When you be na some na ebe boy, especially with the Edusa herbal capsules no. Where be man as se be impediasa, who entimi sisi hu so yi. E ya na why pete your kakra. Sebi me kan fodro we e dia ma se pebi me mama. Wo me na enwa no obey very mem. Oba said wa himfio no matisan aba ho oba bi no matisan na pampan age abo so kakra e ya na mema no wura ho pia de omo kan ni say age me hwena no e na we de die ni na ade nsem no na kwakoye bubuja me kanfo eye Edusa herbal capsules e de ama o se me bi mame sabi e ho kra na ho bia e ho be ka twem e be yekuma e be fefefe wani beji na odofon so eni age me de omo telephone numbers be ma ho watimi afre no omo e wo so ame macro girl filling station achi e ho e na omo wa omo edi omo dwumati ya di bia etete o gonorrhea syphilis candida infertility bomade na borem e wo Edusa herbal center na omo enfa obo ade ni nubi na ne hahama ni dunsi no enfa ensa wo yade na ho entimi ento ma me mama bedwafo nyina akaba na afi no yemfa dwumadi no enfa enhyehyso ofa akabo Yeah, cool. Mr. Christian Dio ene de waya branti Me ni dai. ale wa sheda na Uma na ja waya kakra na. Umpeso be wuta. Ah, ben. Akaba biu Ready? Isani. Yay. Hey. Ready? Isani. Me hwanu me ni aje. Alati. Wo ko de. Ada yum. Wo ho. Yum.
Sa fe. O ye nyamu ya corona virus nyanchi ye ngo ade. E cho so da. Ye twem. Ebi ncho. Na me ya. Na wo hye nyina me yi mo afri mu. Enti mo de mo nka ho. Enti baba de no aba. Enu apa cho wo da yi. O ma na ye nso me jaw ka husband kum. Oh. No abli we bi je me ma. Mami abli otu. No na mama mi yes. No me de. No so we ye. Na mama ko ko do e. Mami jaji jire me. Wa. Ja wa je me. Mami se. Mami penyi se yes. Obwa. Ogunu ko so road mabo se pai. Nko so road mabo se pai. Ojo me kumi wate. Ti ba mani kumpa. Sa. Hwe. Kafra. O ne nam ka se bi maba war kwa na yade. Sempani fo me yade pa. O so say. O so say yade. Nam ka se bi bu pani fo mu yade o. Je mo yade se mfra. Aka baby. Alright. Oba baka mi ana. Yanko. Nko mani wo. Matia say, o pasa me comedy bi na me comedy. Whatever. Me ko share video for the day near Brush this year. Stay with us live on Koowaa. Obonkwasi abrabo na obon se mtsulo sam eboni to sam kwasi ade na moyo kana I was saying somewhere recently that these days we call the Holy Spirit and he doesn't come. Do you know why? He sees the guy playing the keyboard, he's a womanizer. The guy singing is also a gay. The one playing the drum too is just a drunkard. And the one leading the song too is a smoker. And they are singing so kron kron bra, so kron kron bra, so kron kron bra. The Holy Ghost peeps into the window and he sees a gathering of criminals. He sees a gathering of criminals, so he looks inside and he is singing Sawamaya Panijana, Sawamaya Panijana. Jesus, Holy Ghost, human Ghost, Holy Ghost way. Oh, but he has it, hallelujah. But he has what's Holy Ghost, human Ghost, oh, bombas, ya bravo, no bombs, some. Over. Video for the day say na ho no. Hey, mama nyame nipa no. Na anka bibi say kenye video for the day o. Nka ya story ankasa. Ya to yebo asem mere wo ho na yakasa akire njirima no. Ya asofo ni nyine hu no kure wo mse no mo preach ya. Na ya me ya say obobo so ni nyina no yi o mo asofo ni film. Anko so start free tire ho. Ko nyame nipa na mu ba no ne mpena akoda asore. Sa ada no kura wa nafie. Wo de ne yira kwetena aburuchiri. Nti mpena no ne da asore. No sole ho anu oba be gina mpena na ye tin ma ne no me ansa na obe gina puppet ne so. Eno oba ne so no sebe ne sofo ketwa na yes ala ene ma no. To no sofo ketwa na ye bitina. Odi asem na se. No no mumu jeje no ansa na de talents ne bia ye ge wi ma ye wi ne sebe ekuo we nyina abomu hia no so mo frɛ onkonkro obetena he. Onkonkro ba he no obetena. Jo no oba wode abufuo na ebo kura ne nkrante kura pese. Nti no me ya na ye bo otuo pe ne sisi omo abo enko abusuam. Ti da bia ombo tire ntimi abusuafo no biko omo amomu no ne tuo no komo omo. Odi asem na se. Nti se papa na hunu ne no wo ka we nom ne niam ye secret wo Kristo sumu a ama nimonyam wo Kristo sumu atofom. A first no John the Baptist mo first mo obeko Elisha mo wo command na Jeffrey Suraba na no ni nyejuju nye bibia nyame ne bo otumi ye bibia bi bare ne say no mo de committee manyame de o motam nyina ato o ma urade o te se Kristo akasa o te urade ne a o mfa so okura tuo de bo no o mfa ansa se ka obeba be ka chew nja hemfo mani mo oduro atitiro mani mo oduro ye so mo so mo nkwa o mtimi ko na jana protector no makokasa aba bare ne ma urade nyi obi hu asem o hinkasie bi hu asem nche difo bi onko oga se na hodi ye ko mo nyi president hu asem onko nje so be gina social media no aka ne basa ti no mtimi nkwa atitire nim enko ka secret o ho nchiro mo go first urade be ka cha za yakoka che Ezekiel so nche ne sama Ezekiel yo hin kase ana hin etu bi ni ho ni asoma za konje so wo se be wu asem na akọ omo ntimi nkone wada za ya be ko aba simple because nkonkon ne nam onsuro oti ase ko ka kire wo hini David se na dwama mo afro drum ye urade anim no problem bi ade no misam ye urade na uko David anim
Now David ni sika o. Kroma wana so o say sika ni wo hene be so wo din che David. But no ma ko ne ncha ko bona mane na David agem funso atum na ye gya na di o machi no na na so fu ye gay na nyum tuni ya lesbian. What you are saying this asem mi basa na o ye le kura koka. Oni tumi bia nti o cho be social media na o can say munu sa na agbaje no so no asole ko. Enti papa na asem na mu odu. O mu nko so preach sa na nipa ni mra ho so. Ojam. Isa. Send a video for the day. Me said and professor. Na dia kwa ne kan no. You an camera boom. Okay, professor kakra. Okay. Nti professor kakra na wo na wan. Ande ma ante. Na twi kakra ne wo no dia. Ene oti. Badaroma. Ese no ho no. We ya wo da ya wo yin sei no. Anko ya to mu a enkeye. E bia meka. Asofu no mgu achi. Be mu de ka papa yi de. Walk. Okay. Na aye sei no. Asofu fo no ase de so mo sika no a ebi mu ebe ka che ose papa yi o kan create jai. Ebe dum le da o de ahwe. Sa ko betima kan ko bi mu. Wanka ye be fe no boko ya bobo ama no. Ka che nye nkwa na onim nyam somso. Jaje wo ye no. Na bla be di achi. Ti be dum le no ntimi nka papa bi. Wo ma we ana be gina be bi aka papa. Hai. O ma we u be gina be bi aka papa che ye ni aso fufu ni bia se be so yan kan kure. Enti be dum le bi no o mo be fe na janjan. Ka che o ye sa na wo se judgment bible ye nyina ye nimu. Enti be se wada. Be bi ade nam fa nam be bi ye. Lozo no mbatsa no wa ye din. Asa ko ya no pichi kam ya wo wiye mi ya na mu le fin din. Odro. Tofu odro. Ya da ya na ye me ya. Akwa mu pichi pa na nam te tie. Obi dia ba ko hwi ni mfin. Wa ntuma meka. Ohuye. Oh. No, aso fo panyu no e ko pan che ko tem sika man. No fo. Ya yale no de wu. Enam ne kura won kanti. Ewi asede bia me kan. Me se wo ya dia. Dika wo ya dia ko anima. Wo ya kwa ya hwe chi kakra. So obi ba. Okay. To wani hwe chi. Ti we ya o ke ye se. E ba kwa mo ano. Ka chi. Dan ko ayi me kura na wo pese. Wo kan. Wo kan no. Ese no kra ne. So obodu dia. Wo nye se wo ye no a. Ni ye ni nye. Yes. All right, so Pepe, over to me live on Facebook, Kumawood TV. Click on the live and then watch us. Couple of messages now, quickly. Good morning, my sweet Diane. If we do say good morning, Bishop, watching you live from Italy. If we came back to say that, please kindly share this video to friends and family to be blessed. If we do say watching you live from Italy one more time, I love your program very well. What is watching you live from Facebook? Keep it up, more fire. So you can also drop your comments. Yeah, Becky Kanina Ediama, because when I say comments and I'm out for some kind comments, and that's why I'm just chipping them in. And see your first story, you tackle and I don't pay, and it say Kwame Plus or not so Eddie Biabetuja or say the COVID-19 test. Yeah, airport no. I think say price no so reduce it akra. It's a calcul. You jenu kwenu. $50. Aden if you are Nigeria, would that yet to some basaya another COVID test. Aden tia. But the crowd criminal saying abanye tie. It in here saying you because abanye yeah that was say with you. But abanye problem is say nkrofo if you meaning so be more refund and we move nkrofo. We say 100 because of refund 100 man crop but what the what is no and no quiet abusual for say one baby fee no aban say what test bomb pie cross e do na vaccine obi what you say na say is a test no kra no ehun hia biem na yate so say na o say yete no man mu bibi nkoyi a na yaka aban na ya say aban ye do ase wa yaka ba ko no na say ye the street light motorway street light in this motorway street light in this and then yami adom say for motorway in this street light omo ye bia fine what you say omo ye bia fine e be do some level bi enti no I say that aban na say na ebo aban na ba so ogusu a o ye bigusu a make say na na do ye street light no obenya kwase bia wagimi obi a wagimi what you say na obi say we say John Mahama na see cemetery ko see ye ko see Rollins or nisika na see wagimi unim nyansa street light na make us akufu adwan akufu ado nisika na ye
ɔde sika na yɛ obi ho aban sika no we no wadi nti sɛ obi eba no so mi ni sɛ ɔno de aban sika no onwie ndi na ɔde bɛyɛ ade papa abo ɔman na ɛbɛbɔ na ba so sɛ wayɛ adeɛ we MPP ni yɛkasa Kufuor ayɛ free SHS campaign am yɛ nyina sɛ mo kan nyina free SHS ne papa sika na so ne bottom sika no de yɛ free SHS no enye ni sika yɛ aban sika ɛso no de wutumi kan de hyɛ na na ado enuonyam yɛ nyina yes what say ɛyɛ good sɛ na na yɛ free SHS no yɛ bɔ na na aba so nti sɛ John Mahama de bibia ndi $50 adan ufi akɔ Nigeria wo da de ɛkyɛ osan ba san ya another COVID test adan ntia but ne kura mu ne san aban yɛ tie aban se test no wate so nti na hia ne sɛ nyina bɛka sɛ aban yɛ da wate sɛ wetie but aban problem no sɛ nkrɔfo etua wo menim sɛ ɔbɛmɔ refund and wo bu nkrɔfo wo bu ɔmo pa ɔmo etua papa you say 100 because of refund 100 man nkrɔfo ba wo de anya hwe wate so no ɛno nko ayɛ abusuafo sɛ sɛ saman yi ɔmo ambɛbɛ fie no aban sɛ wate test no me bɔ mpa yɛ kra sɛ bedu na vaccine obi abɔ bi wo kyɛ sɛ na kyerɛ sɛ ɛyi saa test no kra no ɛho hia biem ne yate so sei na wo sɛ yɛte no ɔman mu bibi nkɔ yi a ne yɛka aban ne yɛ sɛ aban yɛ dɔ ase wayɛ aka baako no na sɛ yɛ dede street light motorway street light ni so motorway street light ni so ɛna nyame adom sɛ wo fa motorway ni so street light ɔmo yɛ bia fine what you say ɔmo yɛ bia fine ebe duru some level bi enti no ɔwɔ sɛ da aban na ase ne ɛbɔ aban na ba so ogusu a ɔyɛ bigusu a meka sɛ na na do yɛ street light no obenya kwase bi a wagimi obi a wagimi what you say na ai obebe bi sɛ wo se John Mahama na si cemetery ko si aro ye ko si Rollins no ni sika na si wagimi unim nyansa street light na meka sɛ Kufuor aban na Kufuor do ni sika na yɛ ɔde sika na yɛ obi ho aban sika no we bia no wadi nti sɛ well that's coming a plus ɔno so ɛde bia ba betuja or say the aban no hwa wayɛ ade sɛ wate test na yɛ no ɛwɔ airport no so ofa wone na yɛ adwene sɛ aban yɛ ade kakra meka kyerɛ ɔmo ne sɛ ɔmo nyina yɛ mpanyinfo Ibras ne wɔyɛ no fikyiri small time wo kan wo ba bɛpere ma mpanyini bi anaasɛ MPB ɔnya ne kwa ɔyɛ amɔman na genatum na ɔde abɛpere position enti no sɛbe tafracha asɛm bi ɔno wɔka onya atem didie na sɛbe ne to aso no obi yɛ ade na yɛ nkwa asɛm atimi ka kyerɛ no but why yɛ ade nya viewers na ɔsɔre da bia sɛ di viewers na atem no ne essence wo mu ne de yɛn me pese mbusa sɛ obi yɛ mampanyini na wo yɛ street lighter na sɛ obi bebusa sɛ bi a wo ka sɛ obi ka sɛ de yɛ hwe a ɛno no gye de kyerɛ sɛ wagimi odi ka ɛna adwuma no so ɔde asɛm na sɛ me sɔle yɛ ya maba sɛ me maba TV so sɛ madwuma me yɛ nie no me ya ma yɛ ade ne de yɛ ɛyɛ madwuma ma fa to me ho so nti me ya ma yɛ ade ne de ɔde asɛm na sɛ nti no sɛ obi ade yɛ obi adwuma de ɔyɛ anya nipa nya ne betuma bɔ na ba so obi betuma awudi ahu sɛ na adwuma de ba ɔyɛ ni yɛ twɛn afoforo ɛno ne yɛ hɛ so de bɔ na ba so na de obi aba ɔyɛ bi dada de na ba so bɔ de ne de yɛ street light no ne ɛwɔ kwan ne so dada what you say na say street no light dada enyo ono na afi na odi aba it is ebega so aya ade mpa e say kuro bi eni bie na oba wa be ye bie eno de kuro ntimi so ma brɛ wo ho eno no omhwe ka so aya ade na say betafra che mi fie no kan ne ho e na wo momotu so foforo be dada nim na light na hye na otobi hye ma ne ya wa ya ade ne ne de he ya ban no mfa so bi e na me so be fa so bi e na o man ni sika na da ho e na ono afa de ye adwuma ne it is sabi awu ana ahye na so de bi babo so ya wa ya de o mu na nti so bi ni wa anya adwena wo ye kwase ya na wagimi no eno ene de he so je asem na ti ye ba so mo se adwuma no se wonnim ne ete a na ya na ne ma bebi da ya ba so bode because ne ma bebi da be ye kwaje ye bosen ya sa na tie ho tuji di sa abrochire no se be no mo wo so firi wo ba na ho government no na waje wo mo sa ata ntu ni bi ansa wo mo pane ana na se if no the other ne ha di se ne wo te wate so na se ye nye dai wo di asem na je ba so mo se ye woni ma bebere wa Ghana no na sabita frache ye mu bi na dwena ye mere na ade bia ye boje so nka ne ma bebere wa ban ya ehia moje so ye na adwuma ntini ye pa ne say government obetena so wo ti asem enti ade bia yetima bo aban na ba so ne say Ghana na anwene da say free education beba watimi di aba eno na ase ye nkoba aba so eto asomu na obampanyi bia wetanza na sade nso obi ekwan obampanyi bia wetanza na sade nso osi school adan wo ti asem na ase ntino sa ne ma ne ye wuzu obi ye na ase ye nso ane so ya nye ndai anu nti ubedi atem wo ho ya kan za ho na no kasa yi so just ya ni munyama nyame de agya na mani pabu no omo nkoso mu ya se obelusu sa respect no bedru da bi ode pe bibi no wonya afide no wonya ojam sister bra kasa se na osi ho no ene wo fa kan ni na no
na ɔman biara no yɛwɔ panyin wɔ ɔman biara no yɛwɔ ɔhene wɔ mu eti sɛ mentamo a meteɛ wɔhene wɔ hɔ na ɔhene no bɔ dawuro sɛ street yi a ti sie hɔ yi abu enti mo nkɔ yi mfiri hɔ na mo mfa kakraka nkɔpɔ a ɛfa baabi no wɔhene wɔdwiri kuro no ayɛ adeɛ wɔ hɔ ana wɔn kan hunu sɛ adeɛ so esi hɔ dada ana wɔhene ni kɔ change no enti wɔayɛ adeɛ bebrebe no wontim ka gye sɛ kuroma nyinaa mɔnye ne so ɛna ɔfɛ kan ɛyɛ ne na sɛdeɛ wɔn nanam obi wɔ wɔbɛwu yi efiri hɔ ana wo baayɛ ti sɛ wɔanye ne yi a ka wɔbɛtoa so ɛno nti na wogyina hɔ sɛ munsi mi yene yɛnim sɛ nyansa wɔ wo tirim ti ne yɛde ma wɔhene ma wo enti sɛ ade ne si hɔ dada na sɛ wo ba bi ɛbɛyi bi film de bi ka ho a na afei wɔkyi difoɔ no sɛ wayɛ adeɛ a ɛfa baabi ne yɛ a na ntɔ aso mu sɛ ne mena sɛ mede si hɔ wo na ɛsɛ wode si hɔ na wogye di so wo ba na atuya ne school fee wɔyɛ ɔsɛdeɛ sɛ woyɛ ɛnna yɛ ana meka kyerɛ nnipa nyinaa sɛ ayi kɔbinanti abɛ ɔmu yɛ test mekɔyɛ bi 10 million ne yɛte so kora na aba 5 million wɔhene president ne yɛ wayɛ adeɛ no ɛwɔ he sɛdeɛ yɛto patru ma yadeɛ ba wotɔn yadeɛ ne sɛ yadeɛ no na wotɔn yɛ o yadeɛ na wotɔn yadeɛ no fa gye sika no gu bɔtɔm kɔbinanti aba yadeɛ yɛ obiara yadeɛ yɛkɔyɛ test no so a yɛni to kwan so a wodi yɛ sika ne yadeɛ na wotɔn sɛ wo yadeɛ na watwa yadeɛ na ma na wotɔn eti na wate kɔbinanti sika so a ba yɛ ma wo nsɛm ma wo wɔn nkyɛn baabi pɔte a yɛ ma wɔn nsɛm ma wɔn mu nsɛm bi wɔn ma yɛ na wɔn fa ma platform so ɛna nkɔka sɛ ne ɛne yɛnyɛ ɛyɛ nsɛmunu na wode wo na wonya nyini wo sɛ kyɛnkyɛn mɛware na wawo ma awie a mena mɛyɛ ɔmama wo akufo no ne ma ne yɛn kɔfi so ntimi ɛhwɛ yi a wonya yɛ maame ne Ghana ntimi nhwɛ ne ma monka hu sɛ deɛ aduru yɛnye nyini mpa nya nkora biem Kwame Nkrumah bɛyɛ ayi Kwame Nkrumah bɛyɛ kwan Mahama wabɛyɛ kwan twitwi kata sɛ ho awan sɛ twikato wɔka ho ati wɔn nyinaa yɛ bi kɔ na kofuo so bɛyɛ bi asomdie atamis so bɛyɛ bi wɔn nyinaa gya hɔ kɔ na wode kɛkɛ wɔ nneɛma ɔbɔsɛ nkwan hwɛ ɔman no adeɛ baako ɛbɛbɔ ɔbɔ so no sɛ na Amerika nyɛfo ma sika mmerɛ ɔman yi mu ma adwuma mmerɛ ɔman yi mu ma aberantɛ ne mma ba a wɔayɛ wom yɛni di nsere sese so ɔyɛ no deɛ ɛno so ɔnyɛ adeɛ ɛno ne bɛsɛ bi pɔpɔ ɔbɔsɛ ma wo so ne plate mu ne sɛ ɔyɛ adeɛ because wate so na ne bɔ ne wɔ meme yale me kɔ hospital no wo fun so tia so credit asa okotobia ya wa ya ba ya de de o ne ma bi o ha ya na ya nkora wo de prepaid no asa okotobia wo se ma ya de na nya wa na yi so o dia se wo ne ma bebere wo ha ya di hu nkoma e be ja bufu o dia se ni kwan se kan kɔ ho ya wo ne ma bi wo ha ye te Ghana ye nya yetimi to o ma mu da bi obetimi aka se papa na ya de se bi ya wate so ba akɔ ka se wa wo ne ma ne America obenya jimifuo bi ama na aka se obi ne wo nya adwene ndia no je se wo ye jimifo because adeɛ no ɔno so bɛgye no obo sɛ ntɔ asum because government no ya na sɛdeɛ yɛto ɔman mu obi koto kokokura na milk no gye ade atiri na bu ma no kwa abroche ko ba akofo betu milk fu ni nyina gu ɔmo to kokoko nam kwa ho wobɛhunu wɔ no milk baako na esi so no wo to ne abu baako afra kokoko de go ahoɔden so na nya ne mbase mo ma ɛni tra ko telefone wo mo ma no community ne nku mu wɔ so ba bɛ tra ko mi ya bɛ koma de no adwuma ni o man ya ho kyere yan Nessa só agina testa boarding what make krom so what me push you ha 10 million oba obetim dey kwa children so 10 million amankofo ofufro so anya anhira na wo go ye aba TV ze ene ye mo sema bo sema ho
Alright, plus one is a man. My man is a man. What man is a man? Hey, I did not see so. I did not when you do a place. Now we were here and as I feel you did say, a mobus. The economy, my man, no organization, Mitibian, the man, why I don't want to catch a man, mammy, one son, what? Salad ko kache ku fado. E ku fado na ku fado. President. Won sare won de. Raja dem na. Manefe. Matiasi. On fa fa sala sam fa fro ko. Europa. E president. Chane ni subia. Oh, relative no go chane. No more. I would say. Hey, I said, Mom. Mommy, read a couple of messages because for now, I just want to read most of the messages and sana. Yeah, coming person message be a mama for I can be a chairman. I don't want to, I don't want to buha. Yeah, Watson says, Kumawood TV, no signs. Oba B says, good morning. Some post say, whoa, you look good, I did that this morning. Look wonderful, thank you. Some post says, so do we have to face them before they do what is right for the people of Ghana? Yeah, some more. Yeah, Watson, you brought an emoji. Thank you for the emoji. Edward says, good morning, Offa Lumba, I love you. Offa A+ is very right. It needs to fire, you need to fire them more than them. It's fire them more because leaders need to be fired before they perform well. Anyway, you're not supposed to fire them before they perform well. They have to perform for us to clap for them because it is their responsibility. We voted for them to come and then do what is right for us to enjoy, not for us to tell them to do before they do. Anyway, Nana Poku Chichi says, good morning, Diane. I'm so for Chichi. Really? One eye, you know, the man. Oh, so for Capra. So for Capra, better than good morning. I'm really enjoying your show. Regards to Offa Lumba and Ojam. Yeah, that's it. Tom Paul says Offa A+ is very right. We all know Ghana leaders. We have to fire them before they can perform more. More fire A+. Heavy Duty says, hi, pretty lady Diane. I love this too much from Accra. Thank you. Tom Paul says you're looking good this morning with your Adidas. Thank you. Odi Sika Tomprada. I say more fire. Thank you. I say offer good talk. It goes on and on and on. I'll come back and then read them. I wish I thought, yeah, that's sorry. I thought to be a friend and say some Sika or not so. I beg you can be paid as someone. That's someone. What you can say we are the devil incarnate. We are devil in the tank. No, Juma for 15 years, not on the 16th year. No, say people have issue with that. For 20 years, on the 21st year, no, say now obesity people have issue and is for this side part say what name answer identity what talker recently a footballer by Asamoah Wabompo ni yenyi na yebom pa yema no tususu tukuta or tususu I insult this why should you go to church and give your offering to a pastor when people who don't have the spirit of God are talking their words? They are agents of God's work. Talk to me. Perform cost stadium. When he was a captain, no one part of perform that sports stadium. You cost sports stadium, no, now you try tickets. You see them. You see that? Perform cost stadium, na sports stadium. I am man on money aje. Before you do man on what your ticket, I can hear ball. But we are no. Was will be quite sorry to Wafria. That is how the devil Apollo to Crawford. Now some woman say some of the church members in Wakasa are enemy to the church to the stand say this some of them join the voice of those people when the church is progressing. Will be sometimes when the pastor is driving a nice car, hey, so for I say, as I'm watching, I say me and Obeka and I want you to train me there. I say, I said I will walk out. What that room? Ojam, what to be a man as I'm watching for? Now, who you and as a more can say? Nah, so for you are not there. Okay. He said, say, I say, a bad time,
asofofo no ebi ya batan de ma sofo we ya batan say ukure na kokon asem na me tumi no ewurade wiase the whole world this okay say nyakopon ba no a osombo asamoja be yes ane ma be kan say eni kura so odi na sika koma sofo ye tia me no fa ye bi mu it is all your sofo papa sabi your son wadunu mu da ho no mo a ya wadunu mu no zoom mi na no zoom mi mu ya ofi say samoja asem kan no e ye wrong no frɛ no sɛ samoja nsin kasa nti wo ye sofo na obana ye bone na wutimi sori gina edidi obana tamu dia wo ye ba tambone babu ne kura no won fa to fom ebi nim sa samoja asem kan no sofo ni be kan yeni ya papa yi pra usbampa be kan ana wo twaso wo so ba be sori atia no se woni nansa na wunto de fo na wo sori tia kura no e ba so ba ye mo ese so wo ba na de bro titini bebe ba say ti samoja anya de no wo ye so fo ukura babura na me asem mu odu twano na chedi nyansa na be jalo gbagba wo tonguto ana wo to de a so fo gitukuto na abado pembia na mu pedi titambia kwasa se mu die sabi ya o be kama se mama nya sabi na nai so fo new type what type no ebi me yes aduma wo ye no so for new type so for new type no type no ba wo aba fresh say ya no mu ba wo ye o ni abodi di ni abodi no afa no what di do o wo man mu so man obi ye bo na kanti ai ne be o man bi na bi pata so wo so ya na mo no so na ka de po no man nyina o Ghana ye nyana for Ghana no bi ko fo bi board ya o jamani ko ni de komodo na obana ya de ne se wutimi je ba bi se bu bana ni masia wo so fu we wo nya so papa mi mu so ye so nyansa wo ye se fra kwaro asamwa kwase mo kan o kan se ebe ya enka ye susu fa ye sika e ma so for ni stay et se bi o we ni asofu bi ate na yes na ne kan se se mfa bi asa the cancer di sem it's you kan se asamwa e kasa enti o kan se we ne post be mpa be kan se ne kasa bi o ka di enti na ke fe Jessica e ko stadium e ko show am ya kan the we so to wo be papa what so bi jao it will kind oh papa penny would di so fu di jame it be say some kan di why ya so ya wa dum tramo ya be abe e bu se ka just so fu for e bi mu wi me wonu wi Fama de sanse mu we de metwam pa ho kra so fu no wa dum mu la kai bia no be ja kai ti ne kra no ma ko no fo wo de yi fo problem ba ko fo no ye yi fo problem wa no tamo yi bi ti so ye so fo papa to so mo ja fo ene unya hu metro ene unya hu ti enko opa ti de okike opa hu ni se ba kan na ajure na ade ba ko wo wi asini ma o se hye ne so ne se nipa nyina nyepe yo ka se on sa sole be bi ante ho restaurant yo heda ko nyina sole pop nti se ne o friji na dia kire na sole ma ene o de kan ya sam o nya ye ba obi anyina ho eto su tu so on share dan hete dan so mani ma ye tene amana dum pempe so se ukura no kore na woni din kura o kasa ye mpa because ene uko social media na what say prophet Isaac Owusu be mpa be kasa ni patumi dike ko pani o kan tie prophet Baduko bi reverend Obofo wotete se saafo na kasa ni patumi dike di akire opambo ma kasa ni patumi dike di akire ko petie emu wo ko tese mi kurum sofo ana mi sanyi na mi se papa we o kasa ya na bibi asi o hye akura na so reverend Moses Pokuo mo wo ko tese ya se odifo sam mo go so o ma kasa mi bo ni dikro bi nim difo kro what you asem na say because for hate it no mo nkura na eba na suya hunu say okay ene adwuma no ebe ko akire obe hate eno na ma bebere su hunu say awurade na ma nipa hate because papa ne ba ya mo advert da radio station an go bi da but ne owo baketo na okura aduane na obusa nso wa membia nko heaven na wate papa bi nkanti bozo se bede ndi obeka bede ne say onimisa am papa bi wo ho amfa ma nko heaven it is yet to asem we ase de na kire say nyame nko an o ye star ono ne stardom ye nto so aba
nti wo bom pa ye sese ne mre mu no a o man type sa blessing ni bi eno na ade ko eye dan so obekeka nsemfi anka wuni an se ne mo fa si kan yi wa ye mfonso onim eno na me yehunu Kristo ni ada bia me ka kire o mo no nti wonim Kristo nti a wo keka so ye dabu ni nti udi asam agya agi ni nyina atum o ye bonsam o ye dabu o ye Lucifer waje atum ena wo be prove Kristo do de akye na me hu se papa no se o ye papa papa no wo de papa ni mu efe papa no okura abodwechele papa no kasa ede eno na wo be demonstrate di akye asam agya yu tiga se na wo se okono asam akan de one try se papa ba dugo papa usu ba mpa kura aba be cheche oni amamu yesere mo uduru mpempenso bi amoma ne ma bi nwia mo e ma ne nyesi na Bible kura kan say quotations what to akan konkenkan tikasa asofu mu abekasa aye no nyame asem na ye wodwo e ma komato yam no ba kokora mfrem e na achenchem sa na ade cheche wa interest mu ndi say na samwato no woti a o start ye na ebeja na bufo ondimi ndie nsi ndie futu na ade soma ye no ba so be na wo so no obi kasa wo ba fom wo sa ne de ndi na wotie sa chire kura o hiti na to sa abedwo a obewire ohunu hiti na ohunu obefa asem ni mu aba opun bibia na obefa abe wo bato start na ye kukukuku a ya woni ndi ne sa o kan asem pa wo akira o nkotwe hokora ayesi ye adwuma ebo so obi a start sa o falumba kwasia no o start no abekate no because wo akoma untimi ndie o di asem na se na bo start na ne awaye no wo kan uye ne se ebe wiye se nti na Bible se ne oye se no wo kwasia uza atem de die kro na ohwe na aba be hye ho but onu ehun se ne awaye nyina o deserve ne be hye ho no oye okay nti basram papa no masofo sebe ka fracture kakra na agimi wo mu nim nyame asem ye no so mu frasi ngo tru nyame asem no a na mo kasa emu aye duru na fe Solomon na edi mochi nya de no munyam esefata edi mochi nyesa ada bi ada o mbe gwa manu gwase ya SMP badaroma ebi ana afi na odi TV na ha Kumawood TV wo hwe Koowaa Dwumedi the live on Facebook Kumawood TV live and of course YouTube also with me after your whole as that enkoma design about center for model this co capsules and this mixture the about chrome me on Facebook still because I want to read most of the messages for you and sana my story. This one is from Nana Kwame, Lady D, you're looking beautiful this morning in your Adidas tracksuit. Thank you so much. Heavy duty said Ojam, don't worry the pastor he is defining his work. Nana Kwame say Ojam fire, throw more fire. Obapa Ruth say good morning. Tompo offer you very, very smart, but so far the one is very smart than that. I agree with you. Emilia Frimpoman says share the program. Alright. May come in next story swap. And then that story one woman say a year court once and Sam about to put 2020 you know EDC first of all. No maybe I'm queen and farm moments. They are not really comfortable about results at a buy. It's a moody court. Court to say, Papa is even that came what they say now or witness it to what happened in the year 2020 concerning the election. Now, wait, and then, yeah, that's sorry, the cases here, that's sorry, a year chama to me. I say, hey, say, Ghana phone, you know, who the real idiots. Because every chairman, you see, any idiot has go to court. You see, who the real idiots. You question video, no? The embrace is here. Hey, mocking by the. Yeah, but. To where now? I had declaration. You are confused. I had declaration. What's it? So they call Share Kwame. The minimum power court to the say. What to me a cocoto? When I say, or say, any idiot go to court. Now, the whole Ghana have seen the idiot in Ghana in courtroom. Now, the whole Ghana. Everybody, we know the idiot in Ghana. Or say every idiot can go to court. So as for court, everybody can go, including the idiot. Video. What I say? So idiot, you know, who go court? That's how we call now. Why you the crosses the next remember? So who did a document in a coya India? Bro, for me natural or the amount. What I say? I want to be able to say who is idiot. Now, person will say, Moko, what the book no say, more court ninja. About 20 years. No, Woody has said, everybody has seen the idiot, the most idiot person in Ghana. Now, yes.
by the statement. Everybody know the most idiot person. Krata no no anka. Ni ase do nkatia na anka de koye no. O kan wo mpefe say abato na ye to ye no enye papa. Enso na otena adaka mu no o ma bia atiase say enye no ye den okọ to ho. O tiase wakan you meet you. Only actual valuable cash counted and featured in the collation of Chama assemble ko medical card and say asemo kan no me de me fa ni okay baby o kan idiot no ahonum de metima kase bia wa nyade so say 2012 yeah papa say don't can say any idiot we are on tia back about results nothing on okay the no and I am papa Ekufuado any MPP I say papa na queen so mo court and I election petition be by and na for I think 8 or 9 months it's not Ghana ha it's the bro so akusiaga and as they say no yeah papa wants to so just say they say who the real idiots the real idiots for na say yeah be toba okay na ne de toba na ye NDC fu ni nyae NDC fu nyae no na Kufa do so honti ase yeah ana odi asem no kokko yeah ana sedin katia ka say dia won taba na se bia on fa nko idiot on so kasa ana ne ayi ne Kufa do na say nya ana mahama so won ti ase ana ne chama won ti say idiot for okay yasu konfubon e bo sikure bo ba otimbi da bia nam ka champion for say dia wo be ka no ene me bia wo nwi atokoto aso e be ka kire wo di say wo yi ade no ade yesre wo no etwa kosi na chi entinye wadu ne say akonya na wo mote so no mo na namba transwa wo se mo ne say mo na mo nya ye ntino wo ka chi say de wo yi idiot bia won tase da fa nkokot enti na chama wo timi so be transwa say ene ye hu idiot no a say abufo ni mo abufo ni ya ni bisa mo de kokot kora no me mama papa mama me peda sempa ye kan se wonyai nipa wo tunufo wo ye ni sei wo hye ni kutupa wonyai ye nyina nipa ba ko na echi no ye be sa to be 4 years enwa se si na 4 years na ya wo ba ana mo se ye ni ya se bi se ke cho se jajajan wo mu ye wo fa ye ngwe ade ye ni kapre ade mu na mu ya damu eti ko kese sie ya yasem emfa kwem nene mako court ne court no abu abomwa je baka che no no di wo ti sa uka sempa ka chama untimi so be ka sempa asembo ne okase ho no na chama untimi aropra ho enye ko ni ko ye nya ye pe eti ma so di nkatia ana andis fo e ma na nya wo ya yes eti no de mu di no mu di bia di mu to mu nkoma ntu 4 years anche ko na ba so ya mu ye hye de mu ye hye fie ye hu se se butense for na pa to kana ntu na ye nwe ye ko ye hu di ye ko sie send this for se o mu nya botre no nkoma no ntu chama huntimi na di no di di Mama, Ganedo. Robert, head na head ma sabi wona omobi ene sabi wona enwene yankwaje ho. Head mo pa. Was out wona say sometimes be see trim say your baby kwa usuma nipa bi. Say de omdo mabra boy ni sika bi omonya ne ye ma omo. Na ade ba kwa wiase nyina nipa nti ase ne say abraba aye bo no. Eye kurukuruwa itwa be si na chia bribia nti wo sese wo dwuna dempa wo ye bibia ya adepa na ne wo bedua no eno ana wutwa ye kan di gosi se ye nhia de bio MPP se NDC ni ye ni ye de kokot sa abere no
se anko mu so hunu ne se omo ne na ni yie kura omo nya awie 4 years bi beba ye ne beba power e na omo save omo sika no man fa ankoko to e ka omo boy nka se ska nda se do omo kansu ke ye bibi foforo de mo ba na so omo ko boss aka no na omo disturb NDC for some wow bi ni ndi no onza kwa abesi NDC for so antimi so anyene ho se ye nuane ko omo ko boss aka no fa so obi amaso omo sa disturb ye so am ye ntimi anye dai amu ma ne se ne anke pe no nti na me ye lusi omo so anyene ho sa na omo so adwene se omo disturb ye ndi ntimi anye adwuma pa ndi ase nko disturb omo bi ne nse omo time ba mu rafi se be se omo sika on ade ya na ebiase no usua de abodo so ana aye wani su nyansafo bebira ekowie na adwene nyanse ye ne kokota ye kokota ye ba no be wan se 8 months ahyiagu otimi mfa nya hwe na adisturb no ba ne rafi se sika bi a obedi o man ni biemu a obetimi di akọhwe nyanka bi obetimi di aye kuro bi kwan no eno no ode kohye mase no ye tie nyanka ebre abisi ebre mobrofo akunafo wo ha na meti ye se lawyer baako ebetimi agye obe bi 2 billion 1 billion for one case na o toma no disi ebedi ni 8 months a buza se osika se ne bekom na adon kafere wo fa na gase me bo adwuma wo Ghana di Koowaa Show se de musi bu ani nti no nka weje 1 billion show di we show so ti ase mama na nge mmoa na nge kan so nti ye be kwa kwhye no ni wie na 4 years ni du no mo hu se nye court no ena de o musi akonya so afi de ye timamfo no ma kom de ye no ye go kromoti no mu hia afi na no mu tumirika ayampu atwa ayatemidie anka we yedi watem ana ade na kwa abebo no awurade na atua ne so kade a kire mo se hwe o kasa yi ye de na so be so the same thing abere pride so no be sro obe mo hu hia so unyankopon atua ni bakroka odi asem na se oba be ka ma so say yes na ya no support na me support no dimi tumi wo fa asene fo mo mfa futuo no mu na oba nyansa na e bia se bia so kasa no wo hu kasa yi ye ko fa kan de kan kwa no kasa na bia chama untimi ho no wa kasa ya na ka se bia mpese me kre na ofe bisa se me support no be for me akwa ye se I say biu wo de di no wo de di me ntonsu na ni e de di na chama untimi de I don't know go kasa na o kan na ya ene na de kasa ni bia ba e kire se onyame ya tua na kanti no fa ho we so ba be ka no so wa de asem na se nyame na atua na ka ono an kasa ya o kan da ho e ensem na ho e do ono akura wo hunu wo de asem na se die woni ma bi o a yensem mre wo ho yenyeje ho because achina se won so bibi to a se papa nso beta me ko kan idiot no ebi to me wo bedi di mata na won so na eto aso di boni enwie boza eto aso wo wiase na yetinu mfa so be de be geni afro no mo hwa de bi awre ho na me yaso mo weska ba de bi wo mo mfo ma dwene nkon ye papa Rollins e de no ama ye ni kruma me sida yisu no de ayem fato kakra busia to am mo ni me ho yawo be se di pa ni bo mo so na ye wura kofo so de oda so tiase eti me se na ni diem ne wofa me de ne ye mfato kakra mo ma ne ha no because o mo so mo ye mampani na mo do man ni ti no be di mampani dia eni ade ye hu no mo hu bia o se de tu man ne fo no mani bo mo ho so Besa Rollins bra obebo ye nyina edi obaji ye nyina suo ne nipa suo ne nyina no ebira bi ba ya Kristo se jai bibia ato wo no wanya no ye dabi eduru ama mala mama o man ni mu position ama asoja fo ama Kristo de ne to fom na wada ho ni papa ko fo so jimo obebo go Rollins te so no den so obeba so obe president di kufu otimi tu no te se kokuma anu ne aja ko asem na no wo kan bi na se kufu otimi be aba power be tu man no na se kufu so yo no pa enye yiye ba Rollins da ho no na kufu pe se minia na wu te be ko no makodi ya no Afrika musi ye no na o te hwim o first na no jan na so ye brane ye frane giant wan jack mnane ahodo nyina wajibi position ahodo sika wo pe e no odiane an kra ko do no woto o kire nipa ahodo se ko ha untimi nkawe ebesi na kura no da so wona soja fo police fo ko ba bi no se bra ha untimi nkawe ba de bisa se na no no wo fo na edi na chini nyina senke asan ono anko he ni nua no wa yie na se a ko mampani bia no wode ne ho ti go betima ko he ni nua ni bia na because o si ye na yobi ne be pia no no mo na no mo ahode te se chama untimi omo na mo ahode te se papa yon so si only any idiot can go to court resi edum katia omo mo ahode te se John Mama omo mo ahode te se me am wo fa se Ronaldo dan kwa Kufuado oti ase omo nyene ho si ye nyini koyi a ye koyi ye de sister la ye se omo isika ye court ye twemanso no small time will come ndrini nyina abego ubenya na ugina papa ne se mago me na me bo mago gu ndrini mtenase uni hwe ka kire no ene se BBC se sia ne abomu a omo sori omo ko so ntoko omo nim no
they say BBC ni abom one no obi aso osori adwane bigidi amumu sasa ye ex president go obetumi to me go Indiana ya jide o ya ayam ya nim ma ya ho so 2 min nti no obi be wu kura na ye benya ye okay 2 min nti ye be kasa tia panyina ye nwene ho 2 min nti no ne owodi bere ye mu no 2 minutes kan e kura ye nti no obi be pira ne na se ye be survive ye nke na no survive ni nyina wie ye ha ne ye wie na me de mienu a kire o mo no ene ma mpanyin dada e dambam na obi gina ne nche salutu kura no wo ye mistake kura wo hunu no aka je so ye mistake ye gina ne nche nke salutu obi betuma ko gina on salutu ezo ntim nke sa na abeje one pa e den na trusted ona o se di ba ye nza emle ni nkaso ene ye papa ko fowo se soja ni ana ne one ne na mu ade obetuma tia no because onim se wo firi ho pe obeye mobo nti oponi tumi nya so kana no tum sa ase wo de ja wono na mene ne na de ne ya gi ni yase enu nti na ye so ana pa ne yiti no kura no ya no mo ye ube wu me nyene ho because obi be bo braba sa anso wu wo di asenti se de di no kura ne ya be kwa we don't care ye nyina ye hu sa de na ye ne nye ne ye ma ye ni mra ye ho that's all because obi abeko na dance abeko akodi no ni asem no ti message chama wudumi anke ba ni nipa fam no anu aye no because rob Peter to pay for ebi na ekoso no Moses asem oka o se obi bo wa ye dey boni bi ena nyame ba no se Moses mra sa na de awurade mpe di se wunu ya na ko bo wa ade na wo dan wani aboni bi ni aga se bebe wa de asem na wo ko bo no se Diane e ba ye no kan sa na ni enim se chama wuntim be kan we di amfa ya na nto eno na ya ye nti ase tama papa ne kan sa no Ghana fo nyan support ne se won kasa ye nyankofo be kasa tia no mo hu se wafom it is a ne wo kan bia the same ade na na be ye o mi say the same thing o kan bia che na da na me pato de o pion man panyi kofo bo so no ndede ma no bo so me akon nya dwumo to no sa kwano o be pion man panyi kofo sa o ja ni se si ya o betuma to skani nyina di yo ni mo yo ni mo kun do je 60 million bosomi 60 million bosomi o piano papa so ko baby ya tell how baby no bi bosomi bi ya o 60 million how na go wa mo wu anka be ya wa ma mlemle mo wu a be di de sa no bi ho che ne sa be di de sa no bi ho che ne sa be di de sa so Some Jabraja shall make it be. Now, some all kind say, or say Ghana so funny be. I think some of my baby no more as a me and echo. One mono, a your margins and car. One bell in your one show. Oh, my feet. Yes, she be doing power. Now, maybe to make sure, but it takes one person to kill me. Let me be answer. Because I've escaped assassination attempt 4 times. Yeah, this is the second time I made it. Yeah, we are searching for that second time. Just by the way, second ABA shit panel, ABA now, as one who say out there, come now, ABA, ABA, come so be to show once. Oh, to be bonny penny. It's not the BM Castle here, if you ask me to know. My dream, Upper in child, my dream, wood, I dream Papa 30%. Yakin 70% in your money. Papa, I dream Papa, I was about in your 30%. Not 17 your money. 70% your money. Fashion things are water will be broken. Fashion things are to be poison. And the men answer battle. The more we be negative, the more I answer them. If you can't put a be a pony be over to me with a dem or two, and the men answer. Okay. Oh, a pony will be able to have this all wound. I want to know what you know well because Bible says I'm to that who could hear and just one cover. Papa may see a meteor, me could fear a meteor, say, Obi Premier Kumia, young one, Obi Premier poison, young one, but oh, dear, to me, you know, maybe a PP, and you can see P. Okay. No matter as I saw for an answer. Secret, you need a DP. You need a DP. Okay. Just all done. Why, who sink of one or 4 piano quite. Okay. Was me to have any correction, then get tight. The number could have been 2 o'clock from your Robert Brands and one. A hog just be about what na asama da glaja eke so fa da glaja na no ya pa hwe
na no ye bruta the whole Ghana so for man no ye adakraja we na abame papa pambo share what also scroll from certain didie no adakraja some work as some adakraja can e beti ma ba se fa ba bia ye ne kre e beti ma ka se wo boa de mema memu se ye ne kre se kromu ya so fufuo ni bi no da bia meka se wo baso na wo bedi nchim ana ba yam rofu bia umbe yi wo firi ho e beti ma ye ne kre ana admit baba se adagraja se mo wo kan se kokunu se nye ne kre ne se adagraja wa no odin wa no odin wo so da ka che se ba bia wo nam bia no etu bubbo ho wo no etu bi usi fom kra no a wa beti no de nya etu hyecha ho ono ne no se adam ni ko sia no kan e kwa ben ye fa so anke kokunu adagraja kan kre na no ya wa kwodi obi atam ane ni bakro na kokon wakan kre ti se baka se ya gai obi kokumi do kokunu wo mu ni bakodi ana se e de ya bu se kokuku na wia te ya wa mu ni bakro e ja baka kan kre me de wan ada so mokin die ni o jam die ni ntum ni china so si twa man fo si twa so bufu yi twa maye di wotem to mu yi wo da be no se be je se nyame bi anyway ere nyame mi enu ni ekoku are na mfarisa na se nyame aso ga omo we what did you beche unyanza o se be do unyanza so ti nyame bi eni ho oni nyame ni eti ekoku dia e do be kai dai nyame ku ne ko ni yesi nyako boni wa anina ai amura focus wala to wala moa wala to wala moa obi enku wala bewu eti so ko ka wala to wala moa so obi enku a wala be yale yewu that is just for that Ready? I would have to say na mi go. Unsem na wo keka ye. Ene won sam wa se bia so efiri wonu mba ye. Enwo ketwa na ga wunya no. Yes, na bi ni wonu mu a na kopo be yi na bo afo ma. Ebi be to so. Ebi be bo ntuo. Adagba da ni unsam aso so do. Aso so. What it is so? Na be de ekoku dia. Wa fa blogger so na winter face ki ekoku be. Ye koku ye nku. Ye nku ye. Ye tetawo. To ni na bi se enfum no kra. Ni papa to na fo no. Obi sa ba se kan wan. Ni papa bi sa ba. No be wi a. O de won to fo be geji be no tai. Se na ko ne da mi ni wa. No be ka che. You could break up. You could break your bike. Do it as we be back. Yeah. Oh, down. Honey, I never surprise you. A juice herbal mixture. And a juice herbal capsules. And no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with Sissy Koowaa? Epe Ajiwakade. Juice herbal mixture. And a juice herbal capsules. And no who jack a sepan and neck. You could debrail. Winning a yama money mema. A juice herbal mixture. And you juice herbal capsules. And your Koowaa Sissy drink a sepa. A juice herbal mixture. And a juice herbal capsules. Miss Rotsnassi. Adusa herbal mixture. Any adusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eye me. Ah. Na adusa ya wase se me brabo we e. Sweetie, me bi komo me mama adwoamoa. Hey! What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya da. Adusa pray. Obie timinum bi. I just a pin for. One woman kwadano for. Any the onion fear do me. Eddie.
ahwehwɛ saa adwadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Kumawood TV amansane yena yediemu Anyway, my main messages kakra and sana mama me offer a baby. I'm going on Facebook. This one is from Nana Christian Ojo say Inshaba Sikapani I see you. This one's from Tiwa Felicia says good. Heavy duty say hey Ghana the Swede politicians they happy as so. Ojam my dia straight. Tom Paul says Mahama knows that he lost the election. It was only, trying to come back. He's trying to come back in 2024. That's what he's trying to say. The resonance is good. Nana Kusi Chow joking back to say, indeed, you're blessed with wisdom. Absolutely. Doris Mensa, you brought an emoji clapping. Let us see. Shaba Sikapa says, Nana Kusi Chow was so sad. Nana Kosisha said, Diane, that's the game of karma. Ofalumba, Rati, and anyway, I was Ofalumba, I like your way. Good work, Koowaa all the way. Agboshi Maoku says that I don't know the kind of person Chema wants to me, and I'll bring it this year. Kofi says that if there is no need for the election petition, so called Ofalumba, hey, can you see? So called Ofalumba, go and armed the constitution and take that part out. We talk too much. I don't want to do. Anyway. Really? Did you say that? Some people offer all the money they are spending today. We the people will pay tomorrow. That's why they use this anyhow. Emilia Frepoman said, please continue to share the program. Thank you. Nana Kusi Joe says, offer is proving a point that's your proving a point that when you're not in power, you can never win election petitions. So there was no need going to the court. So don't get them wrong. Anyway, Prince Jose said, we jam more fire. So who give this man win to me time to talk on a on TV station or on the TV station or on radio station and you can pick up a time in TV source and radio so now I can 7 periods so actually now I can work Ghana. Kofi Kutin says Nana Kusi Chow Joe. Who told you if I have strong keys you can if you have a strong case you can win? Nana Kusi came back to say I know but how things are going on the NDC no strong there's no evidence. Nana came back to say leader of Black Nation Ajogon. Why don't we think more positive so that we can actually bless to Ajabraja? Tom Paul says those think good, never afraid of anything. My people today, we have seen how fake Ajabraja is. My people today, we have seen how fake Ajabraja is. Are you sure it's fake? Anyway, Prince Hussein says, Oja, more fire. So who gives the wound to me time to talk? Like I told you earlier on, he has his own television station, he has his own radio station. So freedom of speech in Ghana. So he can just sit on any of his own TV or radio and speak his mind. But yes, madam. Kakra mekan say Jagureja no mesre nipa. Aya no mo ye awudifo se ne o kan ye no kore pa. Na busa o mo se de na o mu geni. Won se onua bi ya de mpuna ne nya adire na wo prefer se wo wu no wo be geni de. Owu ana japade anya wa japade ni fie nya wu fie. Oti ase na sole anya wa sole. Nti ya papa no masofo no mu se ofoforo bi ba ye mu ni tuo nku no ye bo pa ye nkobo no ye nye ni sei no ami pese mbuza se de pa no mbenya afiri so na masa buza om se dinyame asemi pa om te ase pa ni goni e bi om timi ye na odwene ho ahunu se na nyanwa because ngofo no be pataku oma be fa nwan ngoma ndi pataku fa dwan ngoma no wo nwan mu a ye de obachi odwan awe o de ase because o dangerous nti nsheda nyame ngoma mesere om se sa de no om nyae na onipa bi abewu
Udi ye uniano, udi ye ono de word no ye gangster utiri mo osum to obi ndimi nkumba wa wo bewu. Eno na ojambu kan ne na nwa akasa. Wala to na mo a. Wa di asem na se. Obi anku a wa wo bewu. Nti udi ye wo ahode na wo kun nkofo problem bi eno ho. Wo obi anku ba tam be so be ko. Na kwan be na abefa so akọ no no monwene ho. No mu se wo gu ahodo. Obi ja hyehye na kum no. Obi dan bubo no, obi nya kan kwanhia. Nti udi ye wo kotini tuo wo bi so unim ni kwan a wo de ne be fa so. Ebi ade otika ma beje nwa na dade bia wo akoma ho wa wani tua pa se wunwu yi barade ne hye ho ayo mo nyini we nyina no de ade ye nipa mo nyene ho pa so bia ni so abrandi otu ezabe onyenya mi nipa baba kura na otima mo sere kakra tu de fe no nko aye wani didi de ja no mo ne nam ne baabi o de asem na se so ye papa nso so a obo ankofo bebre mo mo so nya nkwaje bi ana so se o mu nya ho de o mu nya aduane o mbedie de no so so yan hwe no so na emfa nya no ne nam ne baabi na se wo bo po se chincham be se mikum nipa emfa mfa so bi ama na face my body akureja was obe kan kakra che ono na be kan se bra be bo ho ban na kwase bia nku na se obi ba wo nchen a utimi bo ne ho ban na kwase bia hede enku na wa umu ye goku na se wo kwase ana oni ana asem de bra mumra me de bia me kan kire mu bra be bo ho ban na kwase bia nku so obe tran ma kwase bi di 1 peso 20 peso pa akokun de bra ha be bo ho ban na ho ban bo wura na timi ka che se nke obi kokume word na kire se it is office abambo kura wo dia ene o se wo ka se obi adwene ye ne se obekume ba wonim ne ekura me ne ye hunu se ne bambo na se ngofo magine wo bi wo ho na se ngo obi kokume so anya adwuma de obi kokume eze nipa ne betumi na nya wa nya hono na ama na anya adwuma wo hunu ya statement ne te aha ndi obi a wo bambo abonkofo ho ban de uzi obi bo plan se oba bekume na wonim ne ekura me ndi oba anya adwuma ne agye adiye se ne ngofo na babo ho ban no wa hankasa nso wo protection dada na obi a protection nyina agya ne ho na so obi se kokun a o se asem no sabita prache entasumu ndi e be sere omo se kasa ekobesi nachi to nipa bi ade a wo ka bi a yese sofo bi agi nyame adi aboro so no age mic na bo so okasa mimi masoli ba bi awuda ize nyankopon tiase masoli ba obi ko wu ase nyame tiase na on se faith words wo bo so a mo de limiti nyame go no kra ka to se twase onipa wu prekope it se oba gini di ana gidi eboro so na ba ga masoli ba bi awunu obi wu a ye lose believe ne trust aye wo ma o di asara nipa nyina fira asori dem wo ti go fo be bra asori agu omo nko aduro so bo mo num kasa because so be share yebo say we dey wura dey wa pro tiase obi ahu yesu enim say nyame dey wa tiase o da so di dey dey na ewu na say nya say nyame na frɛ o ndi ye be dure say aduro no agye ye nyina be free hia dan nim ni akọ afia afode a wo boy unhunu hia da na aka asa akire me na mbo afode wie na me ba yale o da hospital me nyes kan gotua o hia na ba makwan edi eno no me nya asole ne ngo ndi wes bi o mu yusu a eno na ya na masa aba ndi ya o mu yusu nkasa na o ma mfom kwan Offer, me read messages back to me be so quickly and sana. But my last story I'm say me tackle and say it's so for young person was so I'll go back to powerful. So that go preaching or go preaching. Sorry them. We just say good morning to you guys. For recent landing speed you are not coming by. I say please offer to contact me, my inbox. May Lord God bless him, bless you right back. May Dr. say offer and Diane, you guys are looking so good. Let me come on WhatsApp, let me read 2 or 3 messages. Now me confirm my last story. Sana, maybe telephone line is no Eddie mom. I have this one say that hi, what goes around comes around because I say during Ketia were the one who said it first. So whichever one to me have to give it back to him. But I don't say I really want the program to continue because I like it very much. Keep on throwing the fire, burn all bad people in Ghana. God bless you. Asia Cosmos inside EG Bruno is that's it. And this one also say, hey, Ghana pastors and their money. No. Any good man of God, any God or any good man of God will not respond that as someone Jan says. Well, I think that's your opinion and that's right. Good, Lady Diane, you're doing good. You're doing a good work. Keep it up. It's from Johnny Walker, Kumasi. Johnny, thank you. This is what I think I'm not going to read this one. So this one say Lumba. This one is you do me. You say if you do me. Say Lumba. This one is you do me, I do you. Good morning to you all from Wood.
And to be like that, I was trying to get I'm James from Asim Postu. I like the show a lot. Thank you for liking the show. This one say good morning, madam. I like the show so much, but tell me Jam to focus on issues, not the attack personality. 1 2 1 2. Okay, so this one also say hi, hello Apostle. I'm Apostle Collins Apreku from Abidjan, Nkwansa, Bosomtwe Road. Please, my dear sister, you're doing well and great work for Mother Ghana. My greetings to Okolumba. Please, I need Okolumba's number. I'm praying for you people always. God bless you for your prayers. This one said, my name is Ebenezer Asaru. Jam is telling lies. Voila toi, voila moi. Doesn't mean if someone going to kill you. Yeah. Anyway, my main call my last story. So the last story is with Grandpa. She say welcome back to sorry. They say it was half of me. Yeah, she video name, but she said 360 degrees. 360 degrees. Oh no, yeah, Bema. Sabia, the Bema was. Me who papa said. Easy. You have some kind of heart, and you need to say you never touch it. And if you are ready, God is going to touch you, because I can feel your mama praying for you. There's also no problem. No issue. Degrees. Oh no, yeah, Bema. So what I'm saying here, the Bema will tell you should be certain ways. Me who papa said, I come up with kukura and easy. You have some kind of heart, and you need God saying you never touch it. And if you are ready, God is going to touch you. Because I can feel your mama praying for you. There's also an issue concerning who no Bible problem. Who no Bible problem issue. That would have my the Alewa headmaker, the Casapreco headmaker, the Damedi headmaker. They said, this was not for back. Of one year 2020, say soon Catavia, Nakwama Odeu, Nakwama Odeu, yes, Bedono. Oh, hello, you don't want. Everybody can go to the hospital. Me penasem, me done pa makuma mu. And I said, Christo yana adian. On tiasia, tembia obenya problem atia nipa. Yeah. The tomb be na sem bi say sia. And some person can be no. The can for hajene jine ko twere kunkun wu wie sa na wo ka. Umfa hi ene ne nkasa. Obete na se. Everybody to me friend nipa bi. Ne nipa na ni so de ohunu sa ade a wo ye na beboa no. Ana Christo hunu se ada work no na beboa no. Nim se ne ami asofo bi timi friends o hunu se nya adwuma wi kra na wasem ye adwuma na wo ho ba me so hunu se we na me de ye nya me adwuma ni ami hunu no ba se ye urade nsisi ada ache ye be hunu ni ye pesi ye hunu no onya nya mpesa me kire me kan dia kwezi se Paul tama ne ye friend Paul ne ye friend Saul no Bible say me ana wo ye nyina was right according to kura watim animu mra etino ofiri se onifo ofiri se adwuma na no wo ye no ofiri se wo ye ne ye urade pe not knowing say na etia urade mra because krone say yen kanya mesam wo ha edi say wo be kanya me say betum ate wo pirawo edi ono no afa to say yekura ahye mra de me man fa ye nananom animu nya fom thank you tia santimam no te kokko so say
yɛmfa rɔba nto fam na obi abɛwura kuro ni rɔba to ne na kyewa bo de akɔma na sɛ wuguguro ne ho fi minim sɛ meyɛ writing mpatɔ ne ana saa na Paul adwuma yɛ de teɛ onim sɛ no yɛ right otimi ti omu akɔka nyame ase wakɔbo om because yɛ mɛka ne yɛ kuro mu a mo bɛka yɛ dɛ wote asɛm na ase dinia wɔyɛ nyina yɛ sɛ mpanyimfo a mebɛto om kuro mu no ne yɛ se yɛ mpani na aba kamfo Bible no sɛ aduane a mametro maame buchi aso na yɛ wachi wade edimbeto sɛ yɛ kuro ne yenyewe na wɔde ba kuro mu a ɛne wo bedi diɛ na nanom atemtime me fight atia ba Kristo anim no na yɛ wrong na nyame yɛ hunu sɛ akwa ne wa akoma ate ɔka sɛ ɔpaade we ya ɔfight for nti ade na nyame mfa mfɛ no no mfa nyɛ madwuma nti aba awurade crash Damascus kwan so na okonya nkwagye wie no afɔ ɔde bɛyɛ awurade adwuma sɛ Paul amantem ɔkyɛn de bɛ adikamfo idi wetima hu sɛ yenua no o vision no o dream ne dada na emom ɔno na ehunu sɛ ɔde bɔnyom na yɛ no ano no e o vision sɛ obɛyɛ ade no odi asɛm ase calling ne wɔ hɔ ba ɔno mom hunu ne sɛ ɛnom to no ɔyɛ ade ɛna yɛ na adwuma na we nkwa de ɔbɛyɛ da yɛ odi asɛm ko ni tirimu pɔ no ɔno ne hunu ne sɛ de awurade hunu no idi o mu anam sɛ saa de no wontie betima trega ne kakra no aba kwan nim ba ɔba no ɔkɔ check ne a ɔyɛ na na ne oye ni mum no so akire ne se we na ma usika na we dia dia na be ye eno na ama na adwena ye ne ntanta de obi amre mu no ukonko todie mu a bompa ye ma ne se awurade ma go ni mum nti a ode frɛ na asase we sunye dai amra mu na na nimra na ho so we ya kan kra si we bekom ebigo abonye ma ode pie na anyum tuo ni mu no bibi sa ahyem na oye ahye the attention be ko so kra ko didi attention ye ba na ye nyum no be release enti no se ye call na ngasa so ho adwuma no oye de awurade ase se na ni aba na ho so na wasi kwan ni mu but mo no amomu na ada ne ho ohunu se we na bebo a onko so ntem wontu ana mo alright o jam kaka for nine ya be kon de asema me be ka che ofla ponsa no me ma sem ka prem okay en ton fa ho me kan maka ofla ponsa se de wo fa ka no amanfo penasem won hwe ye no wansi nyankopon atwetwe won hwe ye no wanfa nyankopon ani agro won hwe ye kwa hu say wi ase wo ye daya a wo bewu beko ko gbo konta ofura ponsa ye mu na hu no wono ho say wo bonwom me hu so didi obi atem da me hu so no obi kon da me hu so kasete obi da fan eye ne kore ye wo mu an ye che o wa ja nwom yi no wi ase nwom no to akobo gospel anase bi se so wa ye kristoni amanfo bebrebe ofura ponsa sakro fine ye you say hey wasa chesim ana ja wosa bebo onum bia yahudi aye wosi wasa ye de asakra ya eno wosa shem kom nyina wonka ye me man wone wonka ye no ansan test ma mra nyam yensa ese bobolo se kronfo e pasa no badada wiase wode ye kebe di agro nyamia frani nyamia frani dia wode ka ko ba ko wo ye no ye papa lo kenya ya wonu aya brantie bia koso wonu ya brantie bia wonu na sinkete se na wo ye nyame aduma ofra ponsa we ka ho a tu no e to so te ye bo so won kan kura wo ye obambofo yenti do be ka bia yenti biem all right afa no follow down ofra ponsa won careful okay wo mu a won kan mu hu se ampeli ampa masakra I just said about any part. You better get a match. I would say. All right, Auntie, me call 0202668462 0202668462. Or friend me you be for free. I can't smoke a crab in a call. Sifa Samuel Evangelist Bishop Lumba. Good morning to you. Or watching live from Akwetia. We thank you, Bishop Lumba. You have spoken well about the Ajabraja issue. God bless you and gives you more wisdom. Thank you. Nana Akuse say, hey, Oforian Ponsa, went from the 360 degrees. Emmanuel Danso says, hey, Oforian Ponsa, we live to see. Sifa say, Evangelist Bishop Lumba, good morning to you. Watching you live from Akuse. You came on again. I think you brought a message again. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. 0202 66 8462. Your numbers no it will screen us so far free na yen koye. Hello, good morning. Hello, good morning. All right, Entino. Hello. Obi Emaya, Mamenka say Edusan Eba Center for one more and
Edusa about capsules have been just some of the Edusa mixture swaba. We need be na say one on my especially with the Edusa mixture and a bit to malaria biase if in the Edusa capsules no this is of our bay or balm, Bema Bay, Berema Mapa. Sep baby no baby and queen no ma one sa enka a year Edusa about capsules. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Me do for mami tiwa. I'm here to say. Good. Me ba show mami tiwa. We didn't baby a frame me young call. Hello. I know the same thing here. Hello, good morning. Me ba show me to one kind young call. All right, let me try my home rasima na young from course. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Me do for mami tiwa bodin che ne. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Okay. Mami try my home rasima. Stay with us, yeba. Stay with us, yeba. Me aba be. Morning. Hello. 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 Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo Kumawood TV so no. O man no kura sa wo mu. Ti me bo me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo Kumawood TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Sa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne am hia no kura. Boa me na yenka no kura wo man mu. E wo Kumawood TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai ofa odi ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na o kan fon kire no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same fon. Say Ghana politics, football, Ewurade nsanim. Tina da bi am ka twom se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Anti prophecy no wonyi ni. Wonwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate. Make sure so be he Koowaa Show eye adwada ekosi fiada. Anoba no nso e wo Kumawood TV na be ye de mu host Diane ena me de vremo. Kumawood TV amansane yena yedimu. A humble prophet. Okay, humble prophet, mami too. I'm a humble prophet. All right. We program a person about for instance, Bishop Lumba. All right. This guy, Nyame is to the baby also Ghana for me yesterday in train in Bereno. And I'm so cassa. The woman said when you meet the Biaqua, I'm going to show the way. I think by so doing, no, Nyame a home the boy with Ghana. Avoiding yeah, that's it. I'm in Shiramu. Yamin Shawon so for calling us 0202668462. Premi, hello, good morning. Hello, good morning. Hello. I told you I'm a line is so. Hello, good morning. 0202668462. Nyame adumo me ho ye na so everybody on my field the I did that is well fair me that nobody me that yes everybody Chen one can say Chen one can say you are any ya say of Lumba to was some na no so and you get to the bomb we are doing the helpful. I really know. I don't know. I don't know what you we are only working. Let me take you away to let it correct. Now, let's say, the number of Bishop, Dr. Pizza, Marco. Now, what the Bible says, when I try to work for you, I want you to know. Well, I already got passing me. Uko fire o si ati ni modu wa ehunu ye la da to ata ko to di a ni bi o se nko ye be sere man kom se no e me ye kwa le sere wi asi ayen testi ya lo ni bi kon se ntimi ya di amenfo so le sere futu a ni mo bi mo o de mo ni so le kon ta lo atu ko tu bi me betu ya na mo I think we have an idea
Yankasa, in position, man, on now, who track a check a cheese street, who was going and was banana no. I know we beside the bubble at all. Let's let more now. Never say, Yakuata. At the fire, no qua. You are people. Yes, hello, good morning. Hello, good morning. 0202668462. Hello, good morning. Hello. Your number is no on the screen, so hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Yeah, morning. We're off for boarding chair. I'm a patrol from Tanawa. Okay. I am free. You If we are concerned at the end of the Pesamica, then be a me, the Venum Yamete. Name, Tembiam, Mitian Yuma, Medic, Samuel, and I think not my way on to mental gospel. Mine absolutely one father to ma. Because the Tuma will know, and then the Tuma, Yakopo, their mano. But me a short came to now, or to alive, never, I don't know. And to Nedana for Yamuano. Na Yamia Juman 1 year. Aha. Yeah, that's it. Yeah, that's it. So afraid. Mammy Palace call and hello, good morning. Okay, I'm saying far call you very made in 80. And someone went to me, I'm the Mopanche or Fire Call. Yeah, got your gossip my hand and I was able some branches on command on premature Reverend Moses Poku, or Difon and I boy for Banchas on command, this carton Prada Quachimachano. After Sofu Chichi, I am mamma, you know, you are said before Kujan in a Radinyan Copo in Shiramo. Sofu Chichi, if I may have Befina, Yaboncomo. I accordia Macas of a Lumba TV, no, me video, funny videos in a Honam Diguna, I see a sense of social media issues in a go to subscribe no one share. Right. Ya kodi ya mchem krumene. Macha tepa. Afedo nya kurumanya. Number 3 days from see. Dem za chia tepa yene. Okay. Tepa yene mechia no. We are masacha nya medofu. De tire be kan wasem. Bonji. Tire be kan wasem. Bonji. Baida. I don't so think that. We dem person be dem das parent te. Te na ya na sabi so no. Dana me wan efe. Me wan efe. Ojam, ti me wo. Oh, da baba. Am chia e kwemi aso fufu nyina. E chia me na o te kokko so. Tu vo piaw. E chia wo. Let's have your first time this time about set up for say almost as media April. Oda ma ja sono e koma kokko for the day. Aya tiki, aya tita. About Kennedy so child. Prophet one, the child baby I will be. We did Diane. I don't know me outside. It is not many thanks to crew. Because Frank, Uchino, Zor, Oge, Loretta, and now me and my boss, executive producer of some dark is Yamin, which Samin. Now on your master dinner, and Samin Yamin free Adumu and Adumu. So much grateful for all the things that you're doing for me. Such an AGFC. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dread a day. You could debrail. Who said that will complain with Sissini Koowaa? Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who drag a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A yoko ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eyeme. Na Edusa ya wasese me blabo we. Sweetie, me bi komo me mami adwamwa. Hey! What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa judi. What can keep
yada adu separate obie timinum bi agisa penfo wona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumie FDA ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Kumawood TV amansane yena yedimu. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo Kumawood TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo Kumawood TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me na yɛnka no kura wo man mu e wo Kumawood TV ofa kwaba yeah cool